Jedno pitanje na kraju može biti možda i neozbiljno, ali vaša supruga Bernarda, pozdravite. Hvala. Jel se vozi službenim autom? A dobro, to nije fair i to sam jednom upao priliku odgovarati pa sam opet komentirao. Ja uvažavam prije svega kolegu Izetbegovića i njegovu suprugu, razumijem probleme koje imaju. Ja bih vjerojatno rješavao na drugi način, jer i svoj osobni, rekao sam i tada, to i dalje tvrdim, mene ćete sresti gdje me god sretnete od 5 dana tjedno da vozim sam auto. I to nije pametno i nije dobro, jer to je sad neka druga poruka, ali ne bi oko toga špekulirao da na bilo koji način... Ja ne špekuliram, ja bih radio isto koji Izetbegović, zato i pitam. Ok, znači ne bi na bilo koji način želio povrijediti ni gospođu Izetbegović, ni gospodina Izetbegovića, oni dobro znaju, ja dobro znam koliko poruka različite vrste sadržaja sigurnosnog za vas, za vašu obitelj dobije tijekom jedne godine, bez obzira koliko su oni ozbiljni, neozbiljni, ali kad nemate korektnu unutarnju politiku, situaciju političku stabilnu, onda dolazi u pitanje ne samo strategija vanjske politike, nego strategija unutarnje politike. Za koga rade naše agencije i tako dalje, koje su tu da upravo štite to sve. Tako da ne bi špekulirao na bilo koji način, nek svako odgovara za svoje postupke i svoje ponašanje i kad je u pitanju korištenje privatnog u službene svrhe i obrnuto.